Najsigurniji način da budeš sretan je da odlučiš biti sretan. Ovom rečenicom Aristotel nas podsjeća da smo odgovorni za osobnu sreću. Upravo zbog toga od 2012. godine u svijetu se 23. obilježava Međunarodni dan sreće. Ekipa YouPlanet televizije prošetala je ulicama Beča kako bi saznali što za naše sugrađane znači pojam sreće i da li su sretni. Glück bedeutet für mich, in Harmonie zu leben, meine Ziele zu erreichen, dass es meinen Liebsten auch gut geht. Und ja, ich bin zum Großteil auch glücklich. Es ist nicht immer alles eitle Wonne, aber natürlich schaut man, dass man auf einem guten Weg dahingehend ist. Ich bin extrem unglücklich, weil ich bin den ganzen Tag schon auf der Suche nach einem richtig guten Essen. Und ich habe noch keins gefunden. Jetzt haben sie mir gerade angeraten, also haben sie mir das Schnitzel verkauft, wo aber im Endeffekt, weiß ich nicht, kein Schnitzel. Und für mich bedeutet Glück, wenn man, sagen wir, einen richtig guten Tafelspitz. Verstehen Sie, was ich meine? Wenn man sowas noch mal findet, wenn man sowas noch mal erleben darf. Ich bin dankbar und zufrieden und erlebe oft Glücksmomente. For me, being happy is staying with my friends. Sreća je značajna kao sastavni dio kvalitetnog života svakog pojedinca. Činjenica je da svako za sreću ima individualnu definiciju. Sa naučne točke gledišta može se reći da je sreća osjećaj blagostanja uslijed nekih lijepih događaja. No, kako dostići osjećaj sreće? Najvažnije je da nam fokus ne bude na tim velikim stvarima, već na manjim stvarima, na svakodnevnom životu, jer sreću stvarno čine na kraju krajeva male stvari. Ono što nam može pomoći da osjetimo sreću u svojoj svakodnevici jeste prvenstveno osjećaj zahvalnosti. Znači da se često podsjećamo i da osvijestimo šta je to sve pozitivno što već imamo u životu, umjesto da se fokusiramo na ono što je negativno ili na ono što nam nedostaje. Pored toga, ljubaznost prema drugim ljudima je također nešto što izaziva osjećaj sreće i što svako od nas može implementirati vrlo lako u svoj svakodnevni život. A pored toga tu su i optimizam i nježnost prema sebi. Znači da ne budemo toliko strogi, da ne postavljamo neke velike kriterije, već da prosto budemo u trenutku i da svjesno tražimo ljepotu oko sebe. Razna istraživanja su pokazala da je sreća osjećaj unutarnje harmonije. Ona nije povezana sa materijalnim stvarima, iako mnogi od nas to misle, već se postiže ostvarivanjem psiholoških potreba. Iz psihološke nauke znamo da su baš odnosi sa drugim ljudima ključni za mentalno zdravlje i za zadovoljstvo životom, pa čak i dugovječnost. Zato smatram da je prosto važno da tu sreću tražimo svaki dan, da znamo da zaslužimo da svaki dan budemo srećni i da prosto smatramo da težimo ka tome da u svakom danu pronađemo nešto lijepo, jer baš skup tih malih lijepih stvari na kraju rezultira nekom velikom srećom. I upravo zato neka nas bar ovaj dan podsjeti da ključ sreće leži u našim rukama. Ali prvo trebamo prepoznati šta ona znači za nas kako bismo i mi krenuli prema njoj.